Mwaramutse tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Uti gute? Ibibazo bikomeje kuba ibibazo uruhuri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 na Wazalendo ni hasi hejuru, umwe ku wundi, umunyembaraga agaragara, umunyanteginya agaragara. Wazalendo rimaze iminsi iri kugaragaza imbaraga ziremereye, ndetse bavuga yuko bagiye no gufata Rubaya. Bati twaza mwajyahe, bati turaje kandi dufite imbaraga ziremereye, ntago muzadusubiza inyuma. Ayinya ibyo ukayibwira intare za Sarambwe ziti olingate muzange cyangwa se muzemere kwisha, ntago muraza gufata agace kamarimo ni segonda rimwe. Turakwitira harebe inziga bigende uko mutigeze mutekereza. Ngaho da siko bigenje tariki 26 ku masaha y'ikiguruba, bagakubita bagakumbanya abasikari ba Wazalendo, bakabambura imidugudu myinshi bari barigaruriye. Abazalendo bagita basubira inyuma birukanga kibuno mu maguru tikitake pickpack. Ibi ndabikubwira uko zagenze. Gusa ku rundi ruhande Abazalendo nabo ahandi mutundi duce bakwita gatukiku, kandi bati turaje duhorere bene wacu murye muri menge, namwe muraje mutubone, murabona neza abo turibo. Ndaje mbikubwire muri Rubaya centre M23 yahumurije abahari, ibizeza umutekano kurinzwe mu nguni zose, nta kibazo bagomba kugira abatuye muri Rubaya centre ko Wazalendo na FARDC ibyo bavuga ngo bagiye kwataka iyi Rubaya batazigera bigiraho. Ibyo ngibyo byo ngo bakiriye kuryama bagasinzira, ubundi bakarekera intare uburenganzira cyangwa se bakabagirira icyizere, bagakubita batababarira, bagakora mission ikomeye cyane yo kurinda ku gace, bakandira umutekano mu buryo bwuzuye. Ibi ni M23 bitangaje. Ni mu gihe ariko nanone mu gace ka Malemo agana muri Warikare hari amazimisi abiri mu Rwanda utoroshye. Wazalendo na M23 bakocoranye ku rwego rukomeye hasi hejuru. Imirwano itoroshye yahuje impande ebyiri, bakarwana bafite imbaraga. Uruhande rwose rugaragaza kwirwana ku buryo bukomeye, uruhande rwose rugaragaza gukoresha imbaraga za rutura mu mirwano. Ndavuga Wazalendo na M23, aho M23 avugaga ko idashaka gutakaza agace kayo, na Wazalendo iti ntabwo turaza kuko abasigira uko bizagenda kose, utwo duce muraza kutwataka, muraza kutwamburwa ku rwego ruremereye, muraza kutubura ariko mu buryo busa n'ubutunguranye cyane, cyangwa se mu buryo busa naho M23 yakomeje kurwana, ariko Abazalendo bisize insenda bakayambura Malemo. Abaturage batuye muri Malemo bakoze igikorwa gikomeye, maze barihungira babonye ibintu bizanze. Ubu rero ngo batangiye guruka mu zabo, agahenge kabonetse. Ndaje mbikubwire ninde kugenzura Malemo. Hanyuma kuri ruhande Ubushinwa na Kongo byasinye amasezerano menshi yo gukorana byimbitse mu nzego zitandukanye. Ndabikubwiraho uraza kubyemera ibi ngibi. Amerika yemereye Abafaransa gukorana n'ingabo z'u Rwanda za RDF muri Cabo Delgado ho muri Mozambique. Ni mu gihe mu minsi yashize byavugaga ko ingabo z'u Rwanda za RDF ye kuvanwa muri Cabo Delgado, ye kuvanwa muri Mozambique bitewe n'ibintu bya Leta Zunze za Amerika biri gutuma batabona inkunga bahabwaga na European Union. None Amerika itanze green pass cyangwa se green light yo gukorana n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, kabone nubwo hari ibihano. Iki kigo cya Total Energy cy'Abafaransa nabyo giye bigoye cyane gukorana n'ingabo z'u Rwanda mu gihe Amerika yabikwarira ibikinyori. Niyo mpamvu babanje gusaba uruhushya rwo gukorana n'ingabo z'u Rwanda bafata ibihano. Amerika iti mukore naribi. Ndaje byose mbikubwire kamwe ku kandi kuri kuvugwa muri aya masaha, hanyuma wirirwe uzi neza ngo niba kiri kujya mbere. Ngende umuhungu wa Kamanzi, hanyuma wowe Ruwande ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Inkuru yavuzwe cyane kuva ku masaha y'umugoroba ni inkuru yo gukocorwa kwa Wazalendo batikuwe na M23 bakamburwa ibice byose bari barimo byegereye Rubaya, ndetse byavuga ko bageze mu kilometero kimwe gusa uvuye muri Rubaya mu gace ka Kanyaru. Bisa naho nyine ari inkuru nziza ku Wazalendo n'abari inyuma, ariko burya inzira koko ntibwira umugenzi wa muntu we. Ibintu byahise byongera guhindura isura ubwo Wazalendo bayesuraga bakayikubita. Byabanje byavuga yuko agace ka Gasenyi, Bukinanyana, Bushiha, Bukumbiriri, Nkokwe, Runigi, Kalunga, Nyakigano, Miruta, Musheberi, Kavuta, uduce 11 twose
M23 yadukubitiyemo ku rwego rudasanzwe abazalendo maze nabo bagakizwa n'amaguru tikitaka peke bakirukaka bava ku bice bari byegereye Rubaya. Nyine nawe tekereza kuva muri Kanyaru mu kilometero kimwe gusa uturutse ku gace ka Rubaya. Gusa Kanyaru byo byakomeje kugorana nubwo wumva ngo bari kuvuga ko bakavanyemo nko muri twe duce maze kukubwira Kanyaru ntago karimo. Byaje kuvugwa nyuma ko Kanyaru nayo yafashwe, ariko bwa mbere byari byagoranye cyane kuba wazalendo bayishigura muri Kanyaru. Habereye urugamba rukomeye cyane. Katonda twumva iby'inyamakuru byo muri Kongo zanditse. Ikinyamakuru cyitwa Tazama kiti nyuma y'ikitero gikomeye cy'inyeshyamba za M23 zifatanije n'abakunde kwita Rwanda, uyu munyuma babashije kwirukana wazalendo mu midugudu n'uturere twinshi harimo Kasenyi nko mu kilometero 27 uvuye mu mujyi wa Rubaya ucururwamo amabuye y'agaciro, bamburwa Kanyaru ndetse na Runigi. Birumvikana ko iyo mirwano yabaye ku rwego ruremereye kujya no mu gace ka Gasenyi. Mbaza ngo none wazalendo kujya bayatake bene ako kageni bayambure utwo duce bo babigenje gute? M23 kumva ruduce twinshi kandi turi mu bice bitandukanye. M23 yabigenje ite kugira ngo yambure wazalendo utwo duce bari barigaruriye? Amakuru yemeza ko haje abasikari benshi ba M23 barundwa muri Rubaya. Hanyuma maze kurundwa muri Rubaya baritegura kujya kuri kumirongo imbere ku rugamba banyuze mu bice bitandukanye cyose mu nzira zitandukanye. Bose bafite komandima imwe cyangwa se bafite ubuyobozi bumwe bugomba guhuza ibikorwa zabo. Ikintu cyatunguranye cyane cyangwa se ikintu cyaje kuba nkaho ari kibazo gikomeye muri no rugamba n'uburyo abasirikari ba M23 batangiriye operation icyarimwe. Kwa kundi imvura igwira ahantu icyarimwe. M23 nayo imaze kugera mu bice byose ishaka kugaba y'ibitero muri position zitandukanye, bakoranye ku bizombo bateka dutangira akazi mwa basore mwe, maze bose bakora ku mututu w'imbunda koco piku imbunda ziremereye. Noneho amakuru akanemeza ko muri abo barwanye muri utwo duce harimo abanyadushoka Special Forces ARC cyangwa se abasikari b'ingabo zidasanzwe ba M23 batazira kuba RDF. Hanyuma abo ngabo niyo bagiye bakubitisha imbunda zabo za rutura na bamudahusha abasikari ba wazalendo. Agace bakoreyemo agatendo ni Runigi. Agace ka Runigi ntago ari Kinigi, ni Runigi hafi ya Kanyaru. Amakuru yemeza yuko abasikari ba wazalendo bari bafunze inguni basa n'abateze ambushi M23 ngo nibatera imbere bigira imbere babatikagurire mu mfunda bateganije zirimo nyine iyo ambuscade bari bateze 23. Kumbe 23 yarangije kubageramo mbere kare mu basikari bake bitwa ko ari Special Force, maze baturuka inyuma wazalendo ahubwo hakujya baturuka imbere baje basa n'abazenguruka agace karimo wazalendo. Mu kuzenguruka bo ni bahita barasa cyangwa se bahita bashorira intambara, ahubwo havanamo abasikari bake batandatu ba M23 ingabo zidasanzwe ngo baca imbere cyangwa se basa naho banyuze muri humye wazalendo banyura mu gace badatekereza ko imirwano yaberamo, baragenda basa n'abazenguruka baturuka inyuma wazalendo. Mu gihe rero babandi b'imbere batangiza urugamba barasa kuri wazalendo bagiye gutungurwa n'amasasa baturuka inyuma, bahita bavuga ati batugezemo byarangiye mureke twiruka. Ubwo nyine inzira bayihata ikigeri, bayihata amaguru, barirukanka imisozi bayimarisha amaguru, agace bagasiga gutyo. M23 igafata mu buryo buri bwa gikomando irakisubiza agace babarakayoye. Hanyuma n'utundi duce natwo bagiye bakoresha technique zihambaye. Agace nakubwiye ngo kababereye ibamba na gace ka Kanyaru, kuko wazalendo ndetse n'abayifasha FARDC bari barangije kushyira ibikoresho byinshi bya gisirikare n'abasirikare benshi barinza ku gace bitegura gukoresha ibyo bice batambuka berekeza muri Rubaya. Niba ari mu kilometero kimwe gusa uturutse indani muri Rubaya, rumvikana ko bagomba kuba biteguye neza. Manzi Wiringa Lambe avuga ku ijambo cyangwa se ku butumwa bwe bwanditswe kuri X, ku nkuru yanditswe kuri X n'uwitwa Stanislas Bujakera Chiyamala, avuga ko wazalendo na FARDC bari muri Kanyaru mu kilometero kimwe gusa uturutse muri Rubaya. Yagize ati mu gutegeka kwa 2032 igice cya 2032 haravuze ngo yego muzarebesha ubutaka amaso yanyu muri munera ndende ariko ntago muzinjirayo. Ati kuko ubwo butaka mbuhaye Abisirayeli. Niyo magambo yanditse. Ati rero uyo murongo uriyarebana neza na Rubaya, ubutaka bw'isezerano ku bana b'Imana muraburebesha amaso ariko ntimuzabugeramo.
mwishime mwivuga ibigwi mwirata ubwiza mwirata ibiki ngo mwageze mu marembo ya Rubaya. Ntabwo nubwo mwegereye irembo hafi y'irembo ry'irembo, ntabwo muri hafi y'irembo ubwaryo, muri kure cyane ya Rubaya, ntabwo muzigira muhagera, murarebesha amaso ko nimuzagerayo. Yakabivuga gamba ruti koco, baramanuka maze batangira gukocorana ku rwego rudasanzwe, imbunda zirakaka. Inyeshyamba Z23 bashinja gukora n'ingabo z'u Rwanda nk'ikindi kinyamakuru cyabyanditse, uzashyize hamwe imitwe yazo yihariye Special Force, bakoresha ingufu zabo zose z'ibisasu, harimo indege za kamikaze drone zijya pilote n'imbunda nini zo kugira ngo zikurikirane abakorerabushake ba Wazalendo bo muri VDP bateye ubwoba kandi bagafata umujyi wa Kinigi, bashaka gufata umujyi wa Rubaya. M23 bahukamo ikoresheje indege za drone, inakoresheje ibisasu bya rutura n'ibunda bya muzinga, babasukaho urufaya rw'amasasu, barabatikagura. Wazalendo ibona guhagarara imbere y'uyu mutwe wa 23 ari ibintu bidashoboka, ibyo bidakunda nawe itafumyamo bariruka. Uyu Daniel Micombero Batubenga no kunze avuga ku ruhande rwa Kinshasa yagize ati ingabo za Wazalendo zongeye kwirukanwa n'ingabo z'u Rwanda na M23. We nikavuga M23 kunze kwita Rwanda milimetero birenga 20 mu burengerazuba bw'umujyi wa Rubaya ucurwamo amabuye y'agaciro. Amakuru yo muri ako gace bavuga ko bavuye mu zabo cyangwa se Wazalendo bavanyemo ingabo zabo. Ingabo za M23 zigaruriye imidugudu ya Kasenyi, Rubaya, Kanyalu na Runigi. Bose bahuriza hamwe kuko iki gitero cyagenze neza kuri 23 ngo yishinja u Rwanda, ariko ko nabo bemeza ko 23 yababereye ihwari jomba, ikabatikura ikabirukansa uduce ikatwisubizamo utwo Wazalendo bari bigaruriye ngo barebe ko batera intambwe berekeza muri Rubaya. Agace ka Rubaya muri rusange muri ko bajya kukabohora no kukigarurira. 23 ibasunika ibasubiza inyuma, uduce bari barimo iratwigarurira bisaba undi munsi hasi ikindi gihe nimba biza bishobotse kugira ngo baze batere kandi bafate ako gace muri rusange. Bose baremeza yuko rero M23 yakoze agatendo, yakoresheje strategy zidasanzwe, uburyo bukomeye bw'imirwanire, maze igafata utwo duce ituvanyemo Wazalendo. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko M23 ikomeje gushyiraho icyo twakita urukuta ruremereye, urukuta rukomeye ngo kuba nta musirikare wa FARDC wa Wazalendo wakinjira muri Rubaya centre ngagere ku kirombe cya Rubaya nyirizina. Ibi byavuzwe na mbere yuko M23 ikosa rimwe yakora ari ukwamurwa Rubaya, yambuwe byose, yabisigaranye hafi ya zero, kuko gusigaranya ibice bidafite umutungo. Wari ufite igice cyo mu mutungo ugana kuriya, waba usigaranye ubusa busa. Aha rero nayo ikavuga iti nta nko kiruka, twarafashe kandi rwose muzumve neza uko twarwanye burya uyu munsi twongereye imbaraga nawe wadusubiza inyuma. Tukivuga kuri M23 rero bitandukanye n'amakuru akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Rubaya yafashwe na Wazalendo. Umuyobozi w'akarere ka Masisi Emmanuel Ndizeye Rutebuka yasuye Rubaya mu gitondo cyo kuwa 2 Gicurasi 2026. Rubaya ni umujyi ucukurwamo amabuye y'agaciro uherereye mu bwami bwa Bahunde, aho yaganiriye n'abaturage binyuze mu nama rusange yabereye mu kigo cy'uyu muryango munini muri ako karere. Ubuyobozi bw'ubutaka buri kumwe n'abayobozi bake ba FCM3 bwafashe umwanya wo guhumuriza abaturage ku bikorwa byakozwe na FCM3 byo kurinda abaturage, ndetse bashimangiye cyane cyane ko M23 ikomeje kurinda umutekano, kw'ibyo kuvuga ko azafata Rubaya Wazalendo na FARDC ari amatakira ngo batazijya babigeraho. Mu izina ry'abayobozi b'intara ya Kivu Amajyaruguru yowe na M23, Emmanuel Ndizeye Rutebuka yasabye abaturage gukorana n'inzego z'umutekano n'inzego zibanze kugira ngo bashimanyire amahoro n'umutekano zamaze kugaruka muri ako gace, babikesha ingabo z'impinduramatwara za Congo ARC. Muri make ko nta gusubira inyuma nta no kwemera kubatobera umutekano bigomba kubaho. Byakagombye kumenyekana ko umujyi wa Rubaya ukomeje kugenzurwa M23 kandi abaturage bakora ibikorwa zabo mu bwisanzure mu gihe cy'amahoro, nubwo ari ubwo baba bumva ibisasu bituragurikira hirya ngiyo bisa naho biri kwegera umujyi wabo, ariko bagakomeza kugira guhabwa icyizere cyangwa se bakomeza gushyigikirwa n'abasirikari ba FCM23
babwirwa yuko bagomba gukomeza kurwana mpaka bakabarindira umutekano. M23 nayo ivuga iti we are ready, turiteguye kubarindira umutekano. Tugaruke muri Walikale aho muri Masisi twe nk'abahavuye. Agahenge gake kagarutse Imalemo, ni mu gace ka Maseko kegereye Walikale, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'Abazalendo n'inyeshyamba za M23. Ku wa kabiri tariki 26 Gicurasi abaturage bagarutse buhoro buhoro muri ako gace nk'uko amakuru abitangaza. Nk'uko amakuru aturuka kuri Actualité de Sida bivuga, imiryango myinshi yari yahunze imirwano irimo gusubira mu ngo zayo nyuma yo kumara amasaha agera kuri 28. Imiryango yishe mu ishyamba mu bihe bigoye kandi biteye ubwoba. Makuru avuga ko abaturage benshi batakaje imitungo yabo mu gihe cy'imirwano, bamwe bakaba barasahuwe cyangwa se bagatwarwa, ibyo bigatwarwa n'abarwanyi ubwo banyuraga mu midugudu bari batuyemo intambara irimo kuba. Umubare w'abapfuye by'agateganyo ugera ku 9, harimo abasivile 4, abarwanyi 2 ba M23 nabo ba Wazalendo baguye muri iyi mirwano, nabo akariyo mibare yindi isigaye uvuga ngo 4, 6, Abazalendo bapfuye ni 3. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano agaragaza ko nyuma y'igihe gito cyo kwigarurira Malemo, Abazalendo basubiye inyuma berekeza Imijenje, agace gaherereye ku mpaka w'uturere twa Masisi ndetse na Walikale. Agace nyine ka Malemo kamaze kwigarurirwa, nubwo abaturage bagenda bagaruka buhoro buhoro, ibintu biracyari bibi muri ako gace. Hari ubwoba bukomeje kugaragara mu baturage, batinya ko hashobora kongera kuvuka imirwano hagati y'imitwe ibiri yitwaje intwaro, muri make bakongera guhangana mu buryo bukomeye. Ari nabwo bwoba buhari mu gihe Wazalendo yasuye muri Mijenje, M23 ikaba gucungira hafi, bashobora kongera gutangira guhangana. Bamwe bavuga ati ntabwo mugomba guhagarara hangaha ngo mugumemo, ahubwo natwe turaje ngo tubavanemo. Ibyo bikaba byatera ubwoba, bikaba byatera ikibazo gikomeye cyangwa se intambara idasanzwe, ari nacyo kibazo gikomeye cyane cyagwirira akarere kose muri rusange, ndetse byaba nk'ikibazo kiremereye ku baturage kuko ntabwo bari bizera neza 100% amahoro n'umutekano, ku buryo bavuga ati ibintu bimeze sawa sawa, ahubwo baba bari mu bwoba bavuga ati nubwo tugarutse isa ku isaha twakongera kuva twumva biraturitse, twumva urugamba rurongera ruragarutse. Ubushinwa na Kongo mu bufatanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'abaturage y'Ubushinwa basinye amasezerano ku wa kabiri tariki 26 Gicurasi i Beijing cyangwa se Peking, murwa mukuru w'Ubushinwa. Amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye no kubahiriza amategeko. Aya masezerano y'ubufatanye bwa polisi yasinywe hagati y'ibihugu zombi, ashyirwaho umukono na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe wungirije akaba Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu umutekano, kwegereza ubuyobozi n'imibereho myiza abaturage, Shabani Luko Bihango Jacquemin ku ruhande rwa Kongo. Naho kuri ruhande rwa leta y'Ubushinwa, nyakubahwa umujyanama wa leta akaba na Minisitiri w'Umutekano wa Rwanda Wang Xiongong ku ruhande rw'Ubushinwa niwe washyize umukono kuri ayo masezerano hagati y'impande zombi. Uretse itegeko rya gahunda rya PNC, aya masezerano azatuma cyane cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongera ubushobozi bwa polisi y'igihugu binyuze mu bufatanye bwa tekinike bituruka mu Bushinwa mu kurwanya ibyaha, uburiganya, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibyaha byo kuri internet. Ndagira ngo wite cyane ku kuba amasezerano asinywe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zishinja Ubushinwa gukorera ibikorwa by'amabuye y'agaciro muri Kongo, ariko mu buryo butanyuze mu mucyo. Bisa naho Ubushinwa bwahise bwikubita agashyi butireka dukorana amasezerano na Repubulika ya Kongo, tujya gucukura amabuye muri Kongo mu buryo bunyuze mu mucyo, turwanya ahubwo igikorwa ry'amabuye y'agaciro muri Kongo ritanyuze mu mucyo. Niyo mpamvu mubona ko iyo ngingo nayo irimo. Ikindi ni ugufatanya kurwanya ibyaha byo kuri internet, gufatanya mu kurwanya nanone ibyaha bikorwa bisanzwe, kugira ngo umutekano aboneke hagati y'impande zombi. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ayo masezerano rero hashyizweho itsinda rihuriweho n'impande zombi, rihuzwa n'uruhande rwa Kongo n'umunyamabanga mukuru w'ubutegetsi bw'igihugu, no ku ruhande rw'Ubushinwa n'umuyobozi w'ubutwererane mpuzamahanga bw'Ubushinwa. Iryo tsinda nibo bazaba bariyoboye n'ubundi. Binyuze mu gushyiraho aya masezerano y'amateka, guverinoma ya Repubulika ya Kongo binyuze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, umutekano, kwegereza abaturage n'imibereho myiza n'umuco, imaze gushyira mu bikorwa ubushake bw'umukuru w'igihugu nyakubahwa Tshisekedi Tshilombo
bwo kubaka ubufatanye budasanzwe n'Ubushinwa ku nyungu rusange. Ibi ngo cyari igitekerezo cya Tshisekedi Chilombo cy'uko akwiriye kubakwa ubufatanye hagati y'igihugu cy'Ubushinwa ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero ubwo bufatanye bukamaze kubakwa neza mu buryo bunyuze mu mucyo, kandi bikaba bigomba gutanga umusaruro hagati y'ibihugu zombi mu kubahiriza amategeko muri kino gihugu cya Kongo. Ibi rero bikaba bigomba gutuma Kongo yo ikomeza kubona umutekano usesuye. Tujye kuri iyi nkuru. Amerika igira itya yemerere Total Energy Afaransa gukorana na RDF. Leta z'Ubumwe za Amerika zahaye ibigo za Total Energy na Exxon Mobil uburenganzira bwihariye bwo gukomeza gukorana n'ingabo z'u Rwanda zikorera muri Mozambique, bitandukanye n'ibihano kira gihugu cyafatiye izi ngabo z'u Rwanda RDF, kandi akenshi ibyo bihano bikaba bigira ingaruka no ku bindi bigo. African Intelligence dukesha iyi nkuru ivuga ko uruhushya rw'uko biriya bigo bigomba gukomeza gukorana na RDF rwatanzwe n'urwego rwa Amerika rushinzwe kugenzura ibihano OFAC mu ntangiriro za Mata 2026. OFAC yemereye ziriya sosiyete zicukura petrole na gaze gukomeza gucungirwa umutekano n'abasirikare b'u Rwanda bari mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique. Cabo Delgado isanzwe ibamo imishinga minini ya gaze irimo Mozambique LNG icukurwa na cyangwa se icungwa na Total Energy ndetse na Rovuma Energy ya ExxonMobil, ikaba ifite agaciro ka miliyari nyinshi z'amadolari. Ni imishinga yihariye cyane hariya muri Mozambique, nayo iri mu yatumye havukanira imitwe itwara gisirikare. Nk'uko African Intelligence ibivuga, ayo masosiyete yombi ntiyifuza gukomeza ibikorwa byayo adafite uburinzi bw'ingabo z'u Rwanda zimaze igihe zaragize uruhare rukomeye mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado kuva zoherejweyo muri Nyakanga mwaka wa 2021. Ingabo za Mozambique zacyagaragazwa nk'isagira ubushobozi buhagije bwo gusimbura RDF muri ako gace kugarijwe n'ibitero by'imitwe y'iterabwoba bifitanye isano na Islamic State. Buryo kuyirengagiza umutekano w'u Rwanda kwa ari kwishyira mu kaga. Amakuru kandi avuga ko ExxonMobil yakoze ubuvugizi bukomeye kugira ngo ibihano za Amerika bitagira ingaruka ku mikoranire yabo na RDF. Mubo yifashishije harimo Walter Constainer, oza ari umunyamabanga wungirije wa leta ya Amerika ushinzwe Afrika ku butegetsi bwa George W. Bush, wakaba ashinzwe ibikorwa za ExxonMobil muri Afrika. Hanyuma bivugwa ko ExxonMobil yasabye ko RDF yakomeje kuba muri Mozambique mu gihe cyose hazaba hakiri ibikorwa byo kubaka ibikorwa byo gutunganya gaze ku kirwa cya Afungi. Icyifuzo cyaje kwemerwa kuva muri Werurwe 2026. U Rwanda rwatangiye gutanga ubutumwa bugaragara ko rushobora gukura ingabo zarwo muri Mozambique mu gihe ubutumwa bw'ingabo zarwo bwaba butagiterwa inkunga n'ibihugu byungukira kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado. Bitandukanye no kuvuga yuko u Rwanda rwari guhomba, ExxonMobil ndetse na Total Energy bagaragaza ko bari kuba bagiye guhombera cyane cyane mu kubura uburinzi bw'ingabo z'u Rwanda. Byari nyuma y'ibihano Leta z'Ubumwe za Amerika zafatiye RDF n'abayobozi bakuru bayo nyuma yo kubashinja kugirana imikoranire n'umutwe wa F23 uri mu ntambara n'ingabo rwaba rutagihabwa ubufasha ngo n'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi. U Rwanda rwavuze yuko aza gutaruvana n'abasirikari barwo byihuse cyane. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aheruka gutangaza ko u Rwanda rutakivanye ingabo zarwo muri Mozambique bijyanye no kwa leta y'iki gihugu yaremeye gutera inkunga ibikorwa by'ingabo zoherejwe muri cya gihugu cya Mozambique. Muri make ubwo ibikorwa bya RDF muri Mozambique Cabo Delgado bigiye gukomeza kandi ntabwo birahapfa guhagarara, kuko nyine icyo gutuma bikomeza kirahari. Shengezi yo kwinjira mu matwale ya Wazalendo bagatangira gukocagura Wazalendo iri muri Kanyaru ndetse na Chuzi kugira ngo izo nguni zo sanzegere cyatne Rubaya Abazalendo barimo nibazibura bakabasubiza inyuma bongere bahumeke batahwe barebe ko Rubaya itakwegerwa. Gusa makuru cyangwa se uvuga yuko Wazalendo bapfa kwivana muri Kanyaru biracyagoranye cyane. Dore impamvu bigoranye nukubera imbaraga ziri gukoreshwa na FARDC na Wazalendo za pushing. Mu gihe Wazalendo ikora pushing, M23 nayo isa naho irimo kugisubira inyuma inshuro nyinshi. Bigaragara ko guhagarara imbere ya Wazalendo na FARDC
muri iyi minsi ntabwo biri gukunda. Niba Kenya rikomeje kuba amaboko ya FARDC na Wazalendo, amasaha urayabarira ku ntoki, kandi menya neza ko imirwano kuva yatangira nta minsi 8 irashira ngo umenye ko agace runaka batagafashe. Niyo mpamvu Rubaya bigoranye cyane. Ikindi nca gutuma FARDC ikomeza umututu w'imbunda muri kano gace ni igitero cyabaye Kisangani. Bivuga yuko M23 yagabye igitero Kisangani ikoresheje drone kajya kwibasira ibigo bihagurikizwamo drone ahangaha Wazalendo na FARDC bakaba bakora igitero gisa nkaho kwihimura no kwihorera kuri M23 kurya icye M23 yarwanyaga ngo kitaba n'ubundi kiraba ikiba kikaba kwataka bagafata Rubaya. Ndavuga ibyaho ngaho ariko no muri Kivu y'Amajyaruguru, ndavuga mu gice cya Rutshuru ntago zoroshye. Mirwano irimo kuba muri parke munsi y'ibirunga bya Nyiragongo. Intambara irimo kuba asymmetric kandi ingabo za ngezi u Rwanda niko azita bakongomani si niko kubanza kuzita ko neze 23 tubizi kiyo banditse gutyo bavuze ngabo Z23. Ntabwo ubu ngubu uzi kumenya ahantu FARDC guturuka. Kurande rwa Rubaya niko bimeze. None ubu ngubu biravuga yuko bageze indani mu cyerekezo kigana muri parike y'igihugu ya Virunga. Buretse ku munsi w'ejo bundi nari nabikubwiye yuko muri Rutshuru Abazalendo batanga bari kwipanga urugamba ruremereye mu gice kirimo M23 mu gice bya Rutshuru. Ubwo za ndege za drone zagabaga igitero kuri Rutshuru, aho batekerezaga ko Sultan Makenga ari muri ya nyubako. Amakuru yemeza ko Abazalendo bandi muri parike y'igihugu ya Virunga bari babonye urwago rwo gutakinyana n'ubundi bwa bitero bikomeye cyane kuri M23. Nihe dilu Wazalendo na FARDC barimo? Dore dili hari ni yingiye. Murasire M23 mice byose icyarimwe iraza kuba aho kwiza imbaraga cyangwa se ayishyira imbaraga ziri kumwe kurusha handi. Niza kurinda Rubaya tukayambura Rutshuru iraza kubona ko ari igihombo gikomeye. Niza kurinda Rutshuru tukayambura Minembwe iraza kubona yuko iri kubura byinshi. Ahubwo muri imbaraga zabo zitandukanye nabwo bwabo bitagenda dufata agace runaka twifuza gake gake. Uko niko ari gutesha umutwe M23 binyuze mu kurasira icyari kimwe mu duce twinshi ngaho naba muri Masisi, Walikale, Rutshuru, Minembwe, Fizi, Uvira, aho sakagaba ibitero ku buryo bukomeye bateguza igitero kidasanzwe kuri M23 basa naho bashaka kwihagurukira icyarimwe. Igitero nk'icyo ngicyo usibye n'umutwe wa M23 n'igihugu bwacyo, igihugu nk'igihugu gifite access zirenze 3 zikiri kurwaniraho nako kiba cyorohewe habe na gatoya. Igihugu bwacyo pana umutwe wa M23. Dufate nk'urugero nka Republika ya Demokarasi ya Kongo ite mu burasirazuba gategwa mu majyepfo gatera mu majyaruguru gatera no rwagati mu gihugu. Ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Nganatekereza bajya kurwana muri position cyangwa se front line y'Iminembwe, front line ya Mwenga muri Fizi, front line igatna nanone Kavumu, front line igana Rubaya muri Masisi, front line yo muri Walikale, Malemo, na front line igana muri Rubero, front line yo muri Rutshuru. Gusa M23 yarwanite bisa naho ari byo bashaka guhitesha umutwe kugira ngo ibure hihagarara birangire agace bakigaruriye bakavanyemo M23 burundu kamwe ku kandi. Kimakuru kitwa Tazama cyo cyagize kiti nyuma yuko ingabo zigometse ku rugamba muri Rubaya ziturutse muri Sud Kivu hafi ya Goma no mu gice cya Kicanga amakamyo ya nyuma yageze mu ijoro ryo kuwa mbere w'ejo. M23 yatangiye kugaba ibitero byinshi ku indoro zose byagaruwe na Wazalendo mu minsi ishize. Bati nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, imirwano ikomeye irimo kuba muri Kaniro, Kilonzi, Shugi, Kinigi, Lunigi, Kasake, Midio, Kanyalu. Nta nkunga y'indege ituruka muri FARDC iraza gutanga renfort ku basirikari bayo ngo bahangane na M23. Ituma umujyi wa Rubaya ucukurwamo y'agaciro menshi, ihoro ry'inyeshyamba zirimo kuwurinda, ariko uko byakunda kose FARDC nayo iriteguye gukomeza kugaba igitero ku buryo budasanzwe. Ukurikije amakuru atangwa n'uruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, baravuga yuko M23 bagomba guhangana nayo ku rwego rukomeye. Akenshi ibitero by'indege zijya pilote biza bamaze kubisaba nk'ubusabe. Ubu hari axe enye zo guhagurikiza indege zijya pilote. Ushobora kuvuga uti Kisangani baraharashe na drone yahaturuka, none barashe na Karemi, barashe na Kindu, barashe Bujumbura, barashe Walikale. Aho si drone zahaturuka, yewe na Kinshasa za drone zavayo bozi ya milimetero 10,000 zitecikane cyane. Rumvikana ko FARDC ifite ubushobozi bwo kurasa ikoresheje drone iturutse ayishaka. Nubwo muri iyi minsi bakoreshaga igice cya
igice cya Kisangani ntagomba gutuka izi drone, ariko n'utundi duce twose dushobora gutangira guhagurukiramo drone zirasire 23. Niyo yaba ari inkuru mbere rero kuri 23 kurusha uko position nyinshi za 23 basa n'abazigose bazegereye. Kuba drone zakwinjira kwinjira muri iyi ntambara igihombo gikomeye. Hanyuma turetse ibyo ngibyo rero, 23 n'umuryango mpuzamahanga MONUSCO biteguye gukorana, ndavuga MONUSCO ariko ni bo barinze izi ntumwa zo muri WHO cyangwa se OMS, aho baje gufatanya na 23 guhangana na Ebola. Mu gihe akomeje kuba ikibazo cy'icyorezo cya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, 23 ikomeje kugaragaza ko ifite inshingano zikomeye mu kurinda abaturage batuye mu turere bigaruriye ducungwa n'uyu mutwe wa M23. Kwa kabiri tariki 23 Gicurasi i Goma, umuyobozi wa politiki wa F23 wakiriye intumwa zikomeye zisurutse mu muryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ku isi OMS, zaje kungurana ibitekerezo ku ngamba zo kumira no guhangana n'icyorezo cya Ebola. Inama ihamye ubushake bugaragara bwa F23 bwo gushyira ubuzima n'umutekano w'abaturage mu by'ingenzi cyane gomba kwitabwaho. Mu biganiro abayobozi ba F23 binyuze ku muhuzabikorwa wayo wa politiki Corneille Nangaa Yobero, umwungirije Bernard Bisimwa na Dr Fred Kadniki bongeye kwemeza ko biyemeje gukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu by'ubuzima kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'icyorezo mu turere twabohowe kandi ducungwa na M23. Umuryango wa OMS kandi bagaragaje ingamba nyinshi zimaze gukomezwa mu nzego zitandukanye zirimo kugenzura ibyorezo, gukangurira abaturage kumenya vuba bakekwaho kwandura, ndetse no gushyigikira amatsinda y'abaganga akorera mu mutwe duce twibasiwe na Ebola. Abagariye OMS bashimye umwuka w'ubufatanye, gukorera mu mucyo no gutanga ibitekerezo bya F23 mu guhangana n'iki cyorezo cy'ubuzima, by'umwihariko bishimiye uburyo abayobozi b'uyu mutwe bari bahari kugira ngo basangire amakuru y'ingenzi ku buzima kandi borohereza ibikorwa by'amatsinda y'ubuzima mu turere twose bigaruriye. Mu karere kamaze igihe kinini karangwamo imibabaro n'ibibazo by'umutekano, F23 binyuze muri ubufatanye na OMS igaragaza ubushobozi bwayo ngo bwo gusohoza inshingano zayo z'ubuyobozi no gukora mu buryo bufatika kugira ngo irinde abaturage, bityo kurwanya Ebola ntibiba intambara y'ubuzima gusa, ahubwo biba n'umuhate wa muntu ugamije kubungabunga ubuzima bw'abaturage ba Kongo. Amaherezo F23 irasaba abaturage gukomeza kuba maso, kubahiriza ingamba z'ubuzima no gukorana byuzuye n'amatsinda y'abaganga kugira ngo hirindwe ikwirakwira rya virusi ya Ebola, binyuze mu bumwe, discipline n'ubufatanye hagati y'abaturage, abayobozi n'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima. Uturere twigaruriwe dushobora gukomeza gushimangira ubushobozi bwatwo bwo guhangana n'iki cyorezo cya Ebola, kandi ibi ngibi bihamya neza cyane ko 23 yiteguye gutuma abaturage babaho mu mudendezo nta kibazo cy'ubuzima bafite. Anga kanongeraho kandi ko mu bice bigenzurwa na 23 bari barafashe ingamba zo gufunga imipaka yayo bahuza n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo hirindwe ko babakwirakwiza kino cyorezo mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa kuri ubu abanyeshuri batuka mu gihugu cy'u Rwanda baremererwa kujya kwiga muri Goma na Bukavu, nyuma kubona yuko hari uburyo bwinshi bwo kumira kino cyorezo, kandi kugeza ubu nta mibare myinshi izamuka y'abanduye kino cyorezo mu bice bigenzurwa na M23, bikaba biri mu bituma uyu mutwe uvuga yuko noneho abajya ku mashuri bakongera kujya kwiga nta kibazo, by'umwihariko n'abanyeshuri. Ntabwo ingendo zuzuye mu buryo bwuzuye zatangira, cyangwa se uburyo bwo gufungura umupaka bwuzuye ntabwo buraba, ntacyategerejwe byinshi. Ngewe n'iminira ngaha suka makuru arabarangiye, ahubwo ndacyakurikirana n'ibiri kuvugwa mu masaha ari imbere ngo uze nge nawe tubimenye. Ugubwe neza, amahoro niyo nkwifurije.